माने कारण खा सिनी ओ हॉस्टेल ना को डेंटल स्टूडेंट होने बरनो रजना नाय तंगो हॉस्टेल ना इनके जों बरनो रेना मुसिंया जों आ जागा जों टंगा नांगौ इनके जों आरो जागा टंगै परना नांगौ हानि बै जों मारिं माने अमन जों बरनो रेखा इनके जों बरनो आरो मुस मातों थानाय इनके बरनो बर चार बसनि बागा ना खा इनके बर हायना बसर नाय थानाय जों मायां थानाय जों फ्यूचर सिनी मनाय रख सम पर मायां थानाय इनके जों अमन रेना मुसिंया बरनो जों टंना मुसिं ता आरो जानावै अच्छा हाबांनि फाइजों तो बं अलरेडी बंनि नोटिस नखर थांगा जे नं हॉस्टेल खाली खादि हिने नं अ गोजाम हॉस्टेलाव कि कोनो स्टूडेंट गरैदे अमनि बागै जे बर'रि दंगो हॉस्टेल गोबां बर' दङ ताम करि तनाबा बर' आरो बर'लाय ब ऑफिस दङ बाय सामना बाय सामना न स्टूडेंट दं गरै बाय कि सामना न बर फाइस नै फैया कुछ खाया इनका हॉस्टेल का मस्त इनके चिन हॉस्टेल अ बिल्डिंग मिली से 150 ता कैपेसिटी दं इनका को थांनाय बोसोर 1155 एडमिशन नों जाक इनका ताकलाबो 12 पास आवर साथाय जों थांके सीट तामना सिरर 82 बर' ताकला ताव दंगो इनका जों बुस्ताव 11 करबा बर' एडमिशन नों फायना इनका जों जागारावमोन बे सरदों थानायके बरनो रेखांके जों चिनि प्रासा जों चिनि स्टूडेंट चिनि पर फाइव में आंना चिनि मनाय समराव हाइन बैसों बरनो रेना मुसिंया जों बिल्डिं न Hasta hapa no dong orang orang biji orang kayak kau notis nanti ke. खायफेका Apa no pun rogo semua kata no pun rogo saya rogo. जों बरनो गसन रगुन कु साइप्रया सिंगे जों कुन साम मा साया जों बरमा सुपार न ताम सागा जों कुन सुपार बसन जों खुस पाता सरिया जों कय दिन पर सेमन चिन ओ बिल्डिंग ना को डेंटल न ना जों कय दिन पर सेमन जों कुन सामिया मुनतये Kau jadi siapa hapang itu seramja kan notis saya hapang itu select pelajar kau aku juga rinai ini. Tapi norok kau rinai ni musuhnya. Apan bagi norok bawa hai kalai bawa biji norok bawa bawa pusang lagi musuh. जों नांखाय का मन बगै जे कुन फन खायना जों तो बरना मुसिं बिल्डिं ले जों टंगा नांगौ di oje makanto hostel duita building tongo kaisa old building kaisa new building or total seat capacity ka 150 or 150 seat capacity wo tabuk 12 pass out mane ya golo or tabuk total 82 students tongo awon bisingo angmia khobor mangkha or tribal welfare ni secretary ni sign do ang already order ang khorka bor approve khairikha je old building no je or tak recently je dental college inaugurating mane aro ni students no rina bagi bor approve khairikha gakai a building of 50 seat capacity tong kai tabuk abo jodi badri rekhangkai old new building o tongna only 100 seats already 82 borok tongo remaining vacant angkha bosa 18 jongnuk jago every year no oro 11 rogo ba class second rogo admission phai kobang ma number ro tabuk ta kun na kuno region e boro admission mainja last year ro class 11 o ang je hostel ni superin theke khor mangkha 55 students no borok jaga rikha tabuk jodi o building ke samno rekhang kai anoro seat matro tong besek only 18 o jodi 55 ni to number increase ngi man daily it might increase to 60 70 boro jaga rene borok na students song no hostel ta ganang borok tong ya gori borok tong oro ka gori borok tong nai number 1 point hanga kai o jaga o je tamo wan sogi je college oro kaisa medical college rong ne students no rikha ang buji manya tam bai buji manya hinba school students be college student bai le adjust nai ang bu khorsa college paija borok ang oron khorsa eliminai ang hisabi oro phayo college hostel ro tamong जों kahang pe saimano medical college engineering college rong hostel logo tamong ang जों kahang pe saimano tam choli eta bo oro kaisa jaga kaisa same compound no kaisa school new students tonai te kaisa college students tonai kobang ma jingjal phaine jodi angta code khai kangke number 1 jingjal tam phaine college student matlab a jaga temon kiso disciplines tonglak borong kisa hostel logo jungnugo borong ara kun temon kiso restrictions tonglak je kun borok phainai je kun borok thangnai gari tubnai bike tubnai borok joto okhora borok intoxicated mane use khlai mano it may be ngi mano borok ara machine koto taminai hoicho ngi mano omoto nukjago gake o je nearer building je aro students tongnai 6 7 8 9 10 11 12 o chrai ro borong theke tam srungnai disturb ngai pori manglak result impact ngai it's স্বাভাবিক obo common sense jernai ro omo wansonga nango number 2 point among nai okra ro bor oro temporary ni bagi or kun time mention khaija gya
temporary might be 1 year, might be 2 year, might be 10-15 years temporary. So temporary kung time mention kari oro rona ni hinai. Angka kita mong na oro medical je oro dentist fine oro borong ni course ngai 4.5 years or 5 years internship so oro. Khoroksa student oro jadi 5 years tong kang kai. Borong oro ni super senior ang thanai. Orang serai rong borong hain sangdagi tong sinai belai. Omo tuitu bude omo hai khai de chin khidai hode bokor sokot. Borong ragging khlainya very much possibilities. Jeng ragging tuinai jeng college by college senior by si college junior ragging khailayo. NIT o jeng 2016 dogo jeng ma thangka jeng aro ragging ni bepar ogo jeng ikfai rogo ma thangka. College student ragging khailai college student by school student ragging khlai ni bomo ba common sense bepar jeng joton bujiwo serai rong no sangdagi nai tuina har nai khidai hurnai kabang ma ragging nai mane hamya pair nai ringenya boroi basa mane hamya sarana chances tongo omo possibility sangi mano ta kaisa problem tamong ni man building by all building ni borong bisno kabang ma disagree ngi mano ang jesu se saiman man mote au je hostelot phatani students no ton nai phatani students bota SC den khai ST den khai general khai sung saiman ya borok bai chini oron borong cultural bonding mili gala cultural bonding mili ya mane tamong nai conflict फाइनाय conflict of interest फाइनाय conflict of interest अनेक मान नाय अ प्रॉब्लम एमन जागा थांगी सगै मानो जेता सिने वानसं सगैया आजरो थांगी सगै मानो जों नो खाबले जों नगु फाटारो सिनियर जूनियर रेगिं खाले तामंगलाय इवन चिने अरो यूनिवर्सिटी बा कॉलेज हॉस्टल लग तामबं सुंनु एग्जांपल दंबले जों तमता हाय जों थांगो फाय नगु आसुक सिमी प्रॉब्लम अंगला गरो borok old building tonghor katal building o faine borok katal building ni borok bathroom toilet use khaimano borok noro faine seats rokoni somyo borok occupy khaimano it is very much possibilities khoroksa oro super senior ang khaki srai rong tam sak nangnai ba so oro conflict of interest nai kabang conflict faine kabang problem nai almost one chogi mangla abun bagai je borok approve rokha tamori rokha bang bujilia karon chini oro every year hostel ni seat shortungo ajagao तांगो वानसगी एप्रूव खाइके आं बुजिलिया अ जे वानसं मुंगनो अ जे एप्रूवल न रेक्टिफाई खाइनांथु रेक्टिफाई खाइनाय बिबेचना खाइनाय अ जे हॉस्टेल अमो उमाकान्त हॉस्टेल अमो स्टूडेंट्स रं जे स्कूल स्टूडेंट्स बागिन टंथु अमो सिन कबंगमो जे हास्ते हापंग जे पार्टिकुलर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थेके अमो जे एप्रूव खाइरिखा जे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट नि प्रपोजल न अमो बेलाय वानसंना बेपार वानसंगी नाइदि जे कनसार्न डिपार्टमेंट अमको उमाकांतन बेपार से आनी नजर तीनटे कैसे फाइका वुमेन्स कॉलेज जो जे न्यू बिल्डिंग ट्राइबल वेलफेयर फंडेड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड ओ एकेडमिक सीजन बरक इनॉग्रेट खायानो को अमान नजर तीनी फाइका अमु बेलाय कंडीशन ताम सानानै और बॉयज रेनाय आजाखे गर्ल्स न रिनाय और आनी साफाइखलायो वुमेन्स कॉलेज लास्ट ईयर 50 ni saka bor apply khayo Gorbuk Sabrum Kanchanpur गोबां हाकसाल नि गरिब फेमिलि नि बरक according to source ang saimako only 8 to dipajak sida plus kan talogo ban jak kan on sabane apuna tile nong jinjal tamo tong tai tin san omone kona dinong manglak omo kaisa college student bai je school student bai ke mile matmane tong ma college student to bayre ni mangse bebang no jat angko miligala seng kok miligala waisa angko ana waisa tok laina brok to college student bong to te freedom tong ana phayana nanglayana chalayana masalayana tebo angko nai an bagai jeng kun dina mori mangala ngatei sini hostel seat chukolo gya 150 jon tong jaga se te 50 te seat nai peke seng bai ke angko tongoi manai के कामिनी जे करी बड़ो कष्ट के नामार गाहाम माने पास खाई फैबे बरक बाइकर परिमाना स्कूल कतर पढ़नाखानी वन शप तंगनाय बरक बाइके परिमाना अमुकुन दिन रिमांगलाक आसं ताबु गभर्नमेंट फाइजिं तो ऑलरेडी नोटिस न फरसे थांगा ताबु बंगनि फाइजिं तो नरक न ऑलरेडी बरक और तनि खायनाय नाखे चबसलि लायनाय कम तो कुनि दिन रिमांगलाक sini se seat ko lagi abong tang khaini ni neba nangkha bongni ketal building stram ready government to kobangma building kasam ketal samjak kema khali tongo ara phone ready tophono sini orole rimangala ani sinimung ka drubasi deburma ang class 12 tongo science stream amakan academy
nongni to azaga telangjana to notice to phaichuni to ka nongni je kebo mung tamong nai tai nong post to tamong nai azaga ba haike result ko kan jaga telangjana chini naina thanga chini ora baba ko 150 ta sit tongmane baba ko already boron jodi 50 ri pe khain ke chini ora baba tai 100 tongnai 100 machine taklai 12 rao 27 jon already pass out kha tai chini 82 high present current tong tabo inke final bis kawan chun 11 na khain kai chini hostel tai chini seat kurin thanai mone bage ang request khayo je okay ron no chungu si sokya te ang te support no chini o je tongui thanai chin dara song oran je old student no ex student no phai chuna choba thang tai chini hostel na shep khana bage tai tiprasa je chini tip or agulini je kasam cook hostel o hostel na naru phana bage ang dara songna tai gobang ma chini je oran leaders no sanam chogo jate omna shep khai thani jono help khai betum nong or popula sensin popula so na jakte popula so chino hostel capacity to 6 নিচিবি যে তংমানি 6 নিচিবি 12 জরা নারগো তবে অবসর 6 ও তাকলে এডমিশন মানলিয়া বিদ্যাজ্যোতি হিনগৈ মনি বাগে chino hostel student community tong tamke school admission naya atin bage ang tebo moharano tribal friend thane ang request khayo jate chini st sheet hostel pungui tong tung daily no mon bage ang amon an kok samo ni mukhe an mung rek tong ria ang khorok sarone ex student hisabe sai tong ta